Ni kawan lama Sudah holiday berapa hari? Baru hari ni. Oh, Kita hari ni. nak jalan-jalan sini. Oh. Awesome. Pada yang belum subscribe tu, sila subscribe. Terima kasih. Hi geng awesome. We are at Giant Tampoi, right? So kita dekat Giant Tampoi we want to surprise someone, an old friend. Kalau datang Johor kadang memang kita singgah lah. Jadi kita nak check out kat sini. Mari. Ni kawan lama Sudah holiday berapa hari? Baru hari ni. Oh, kita hari ni. nak jalan-jalan sini. Oh. Jadi ni Mr. Saiful Islam. So daripada anak kecil-kecil Sudah lama sampai tak sekarang jumpa. sekarang dekat sini. Nampak tu, tengok semua. Tunjuk tu. Banyak macam-macam. Ada depan Microsoft. Singapore iPhone made in Korea. Malaysia all made in China. Ya, Itu so iPhone. sini tengok macam-macam ada kalau so yang ada anak, those with small kids kat sini boleh jumpa Mr. Saiful ni. Kat sini you can enjoy the kids can enjoy, naik sampai puas. So the rate berapa ni? Berapa nak main ni? 1 jam ke 20 minit? 15 minit. 15 RM10. minit. Itu 2% on car. 15 minit RM15. So Sini murah. so Itu 15 minit RM10 saja. 15 minutes RM10 Lagi sini tempat pun besar. Tengok besar punya tempat area very besar. Banyak besar. So Itu lapang kat budak- sini boleh Budak-budak jalan-jalan itu so you happy. can the kids can just ride around. Memang best kat sini. Jadi Memang best. Memang best. Kita This tengok one- budak daripada kecil sampai besar. Jadi kalau kat sini banyak Singaporean tak? Singapura ada Sabtu hari itu ramai ada Singapura. So quite a lot of Singaporeans weekend weekend banyak orang Sini itu budak-budak main banyak senang. Itu langgar-langgar pun itu kurang. Tapi tempat besar kan budak-budak banyak enjoy. Itu sana besar itu tempat. Memang happy lah kita jumpa. Dah lama tak jumpa. So whenever we iPhone base sudah rakyat. missing a lot. Okay. Okay. Siapa lagi? Support.
Tu dia tadi that it was that is Mr. Saiful. So he's very close to us even though we are far away. So whenever we come here to JB, sometimes we will look for him. And he's the type who's always sometimes just call, just ask how are you. You know? Kadang-kadang dia cuma telefon tanya apa khabar. Jadi memang baik lah. Macam gini we should try and support. Okay, so those of you who have kids, okay, you want to drop by Giant Tampoy. So down here there's a kiddie ride. Okay, so you have kids, you can come here and support. And I think it's not only support lah, it's quite cheap lah. The rate memang murah. Okay, see you in the next episode. Awesome! Don't forget to like, subscribe, and share.